قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا ولتعودن في ملتنا. ویل غټانو ها شلوی کړو د حقنا د قوم دا غنو خامخا او باسمون تعال رائے شعیبا آخلن چیمان راوڑے ساسرا زمدری کلونا یا بتاسو واپس راگر دے زمگ بدن کی. قالا ولو کننا کارہین اغوے ہایا اگر چمگا پد گنو ساسو دن. قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها. یقیناً جو کڑی بئی من پا اللہ بانے درو کہ واپس رو گرزو ساسو دین تا پس دائن چمت اللہ بچ کڑیو. وما يكون لنا نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. اے چمگو گرزو ساسو دین تا لیکن کلچ اللہ تعالیٰ سو واری رب زمگرے. وسع ربنا کل شئن علما راگر کرے رب زمگا ہر شے پقل علم کی. علی اللہ توکلنا خاص پا اللہ منگزان سپار لے. ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین. یا ربا فیصلو کی پمن زمگا پمن قوم زمگا کی یقینی فیصلہ اتے غرات فیصلہ کون گنا. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا انكم اذا لخاسرون. اول غٹانو ہائے شکور کڑو داغد قوم نو کتاسو تابداری اکڑن شعیب علیہ السلام یقیناً تاسو خامخا دتاوان والون بشیم. فاخذتهم الرجفة فاصبحوا في دارهم جاسمین. نونیو دل را زلزلیم سباک دی پخبل کورنو کے پڑم خبرات. الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا. الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. آکسان چ دروجن گن شعیب علیہ السلام فناش ول گویا کنو پاتی رشیدی پدے کلو کے. ناکسان چ دروجن گن شعیب علیہ السلام شول حقی تاوانیان. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف عصى على قوم كافرين. روان شعیب علیہ السلام ددینا ویلے قوم زمان یقینا رسولی ما تعصدیر پیغامون دخبل او خیر مملٹو لے ساسو نسرنگ وزو غمجن شمپا عذاب قوم کافران باندے.